Mobilni telefon je prijenosni elektronički uređaj koji omogućuje bežičnu komunikaciju putem mreže mobilne telefonije. Osnovna funkcija mobitela je omogućavanje telefonskih poziva, ali moderni mobiteli, posebno pametni telefoni, nude mnogo više funkcija. Neki od utjecaja mobitela na društvene mreže su stalna povezanost, društveni utjecaj, ovisnost, mentalno zdravlje, oblikovanje identiteta te slika samoga sebe. Meni mobitel služi da se dopisujem s prijateljima kad ćemo ići van. Ja mobitel koristim najčešće za školu i dopisivanje s prijateljima. Koristim aplikacije za kupovinu. Mobitel mi najviše služi za dopisivanje s prijateljicama i obitelji, za provođenje vremena na društvenim mrežama i ponekad u edukativne svrhe. Mobitel, čemu mi služi? Pa puno više sad kad razmišljam nego što bi na prvu to rekla. Zapravo mi je u mobitelu cijeli mozak, sav moj društveni angažman, financije, sve radim s mobitelom. Internet, bankarstvo, plaćanje računa, društvene mreže, informiranje umjesto da čitam novine, ja sam na internetu preko telefona, razgovori, video pozivi, apsolutno sve. I da mi je neko rekao prije da ću toliko biti vezana na mobitel, ne bi to mogla pojmiti, stvarno. Ali i sada je tako. Više ne čitam novine, pa ponekad čak ne ni knjige, nego sve što me zanima, zapravo kad razmislim radim s mobitelom. I glavni moj strah je da ću izgubiti mobitel, to mi je nekako groznije nego da sam izgubila ključeve, ali ako izgubim mobitel, izgubila sam sve pinove od svih kartica, sve fotografije, sve uspomene, svi razgovori, jednostavno to mi dođe sada kao neki moj drugi mozak, alternativni, kad nemam toga kod da mi se bezbroj mojih funkcija ugasilo. Eto, tako je. Mobitel mi služi za dopisivanje s prijateljima, igranje igrica, gledanje društvenih mreža, jer se mogu javiti mojim roditeljima. Pa kad igram igrice, da nazovem mamu i tatu kad mi se nešto dogodi i... Ja internet znam koristiti, to jest često ga koristim za održavanje isto nekih kontakata s prijateljicama, tako da koristim ga u te svrhe odnosa sa drugima. Ne znam, recimo, ne uspijem se svaki puta vidjeti s prijateljicama, imam neke prijateljice koje žive u Zagrebu, prijateljice s kojima sam studirala pa su i dalje od Zagreba i tako nam onda imamo te neke naše zajedničke grupe pa se onda čujemo preko toga. Imamo recimo zajedničku grupu mi cure sa faksa, zovemo se psihologinjice i onda se preko te grupe uvijek tako čujemo, komentiramo, dajemo si savjete, tako da definitivno internet je utjecao i na moje odnose s drugima, samo pazim kako ga koristim. Nije mi se dogodilo još da sam preko interneta nekog upoznala i tako stvorila prijateljstvo. Zapravo je, kad sam bila mlađa, imala sam prijateljice s kojima nisam danas više u kontaktu, ali imala sam preko društvenih mreža da smo se povezale, ali danas mi primarno koristi za održavanje kontakata sa ljudima koje sam uživo upoznala, a ne živimo u istom gradu. Ja sam na mobitelu 2 sata dnevno, ali zato puno više igram PlayStation. Ne provodim puno vremena na mobitelu. Dnevno koristim mobitel 2 do 4 sata. Na mobitelu provodim 4 sata dnevno. Dobro, evo neke prednosti, to ću prvo navesti. Prednosti su jer mislim da vam se puno lakše informirati oko nekih stvari. Ne znam, recimo koristiti internet za školu, za učenje, imate puno više tako nekih prilika nego što je možda, pa čak i moja generacija imala, kamoli onda neke starije. Recimo ja sam jedne godine kad sam tamo negdje pred kraj fakulteta učila španjolski sama preko YouTube-a, tako da imate jako puno prilika za neke edukativne stvari, ali to je internet je koji sve može ga koristiti u dobre svrhe, može ga koristiti i u neke loše svrhe. I recimo povezivanje s prijateljima, možete se uvijek, i ako neko dalje živi, ako imate rodbinu negdje daleko, internet je super stvar za ostati tako u nekoj komunikaciji, održati odnos, što prije nije bilo tako lagano kao što je danas. A neke negativne stvari mogu biti, recimo ta
konstantno uspoređivanje možda s drugima. Na internetu se stavljaju samo najbolje stvari, a nije u životu sve tako uvijek najbolje. Pa onda to nam nekad ta usporedba s drugima može utjecati na samopouzdanje, pogled, sliku o sebi i slično, a to je pogotovo nekako u tim vašim godinama nešto na što treba biti jako, jako oprezan pri korištenju interneta, te društvene mreže, možda neki nerealni standardi i ljepote, ali i života. Još neke negativne, onaj fear of missing out je čest sada među mladima i tako, evo. Koji sve ima i neke svoje pozitivne i neke negativne stvari, treba sam znati kako to što imamo koristiti na neki način koji će koristiti nama i našem rastu i razvoju, a smanjiti ono što primijetimo, neke stvari na internetu koje nam štete i koje nam ne koriste. Evo. Imam samo TikTok. Društvene mreže koje imam su Viber i TikTok, te najčešće koristim. Od društvenih mreža najviše koristim Snapchat, TikTok i Instagram. Da, na internetu treba stvarno biti oprezan s time što stavljamo na internet, jer sve zapravo jednom što stavimo na neki način ostaje kroz taj neki internetski trag. Niste još u godinama možda kada razmišljate o tome, ali često evo i poslodavci neki kada se i prijavljate na posao googlaju vas da vide što ima na internetu o vama, je li bio neki, ne znam, skandal ili nešto, tako da uvijek treba biti oprezan povodom toga, ali ne samo povodom toga, nego čuli ste za svakakve i situacije i da postoji predatori koji gledaju djecu, koji traže putem interneta takve stvari koji se lažno predstavljaju i uvijek treba biti, mislim, naravno, možete vi staviti, ne znam, i svoje slike možda nekad i sa prijateljima i slično, naravno ako je prijateljima to ok da se objavi, ali te neke svoje privatne informacije gdje netko može saznati neke detalje o vama, gdje živite, možda potpuni datum rođenja, u koju školu, razred idete, neka vaša dnevna rutina gdje vas se može pronaći na taj način, možda pratiti, to uvijek treba biti oprezan i to su neke informacije za bliske ljude. I ne znam, evo još što mi pada na pamet vezano za tu temu, ali da, definitivno na internetu treba biti jako, jako pažljiv što se objavljuje, kako se objavljuje, jer do tih informacija može svatko doći, plus još trajno ostaju na internetu. Iz svega ovoga možemo zaključiti da se mobitel treba koristiti umjereno, ali glavno bit svega je da smo oprezni na internetu.